من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna mga katautemanghura sing kami hapag-agama. Itukbal na to in pagsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinyari na isab kita nyo nagbayng mata haruman ini karena hamaksud kumawa ilmu deng ha Quran iban deng ha sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In mga ini mga palangwa sing kami pag-agama amuna ini indeng ha mga sa lagu ni'mat amin subahi pagsyukur simbar iman patuhan ya Rabbul Alamin. In makalingkod siya atawakan makatainghog maun papangadjian kiyawa deng ha Quran iman deng ha sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jarinya mga bariman palangguan ha agama Islam in pangadjiun na to haruman ini murah-murahan pagbarakatong katutan nyo sin Allah Ta'ala. Salta makapuso kita nyo pangadjian mahinang na to siya palita hakabuhi sin kita nyo mahinang na to aturan salta kasinguran na to siya hapag tag-ipunan fa Allah Ta'ala. Amuna in ayat sin Allah Ta'ala ha surat Al-Mu'minun. Deng ha panagnan ayat pahikahang po tag isa ayat insyaallah Ta'ala. Iniin pangadyon na to mga mila sin Allah karna in ayat ini siyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kahalan sin mga sila bariman. In kahalan sin mga sila nag-iiman patuhar Rabbul Alamin. Kahalan sin mga sila yaun halawm sin jantong nila in katunggal fa Allah Ta'ala. Siyo sin Allah Suratul Mu'minun hasupaya makasingod in ipon sin Allah Ta'ala amo in nag-iiman kanya. Ayat hafarma sin Tuhan na to Rabbul Alamin halam sin Quran mahamulya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qad aflaha al-mu'minun. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون
ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Di ayat ini mga beriman milasin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyay ta'katu tanyusin Tuhan na tu Rabbul Alamin. Insipat sin mga sila nag-iiman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban di ayat ini mga beriman siyabut sin Allah. Nasakop niya in hukuk sin Allah Ta'ala haipun niya. Iban hak sin ipun niya patuhan ni Rabbul Alamin. Deng naman hapag anggaw ta sin amal. Amal ibadat amo hindi akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari kita niyo mga mula sin Allah. Siyusuyan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hantangan sin mga sila beriman. In sipat sin mga sila nag-iiman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mga miyula sin Allah ta'ala in mga manusia aun tiap-tiap sipat nila aun kalakuan dia rasin manusia. Suriha ini siyusoy kato tanyo sin Tuhan na tu Rabbul Alamin hasupaya kita nyo makaupi hama nga sila nakauna. Karena in sifat ini mga miyula sin Allah sifat amuin piag sifat sin mga sila umat na kauna. Amuin piara ragbo sin mga sila na kauna. Dahil nga umma sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mabut pa umma sin Nabi alaihi salatu wassalam. Napakay sin mga kasahabatan niya. Hangkan dungdungan na tu maraw in sifat ini. Hasupaya kita niyo makasingod. Hasupaya kita niyo makasibo. Hama nga sila nag-iiman fa Allah. Amu in hisyu in makapalihala kaniya. In makaparagbus kaniya. Na tiyataka sin Allah Ta'ala sin sa laggo na tutungbasan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan sifat sin beriman mga mula sin Allah. Amu in subay tud upihan sin mga sila. Nagmamamuga fa Allah Ta'ala. Amoy subay tuhod upihan sin mga sila. Himihinang sindakan sin Allah. Panagnaan sifat siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halom sin Quran. Amoy ilaw nga qad aflahal mu'minun. Sabunnal tuod. Nagparuntungan na in mga sila nag-iiman fa Allah. Nagparuntungan na sila sin karayawan dahil nga Allah. May ta sila tiyawag sin Tuhan na to Rabbul Alamin nagparuntungan. Uno is sabab. Muna lang sin Allah Ta'ala. Iyaun kanila in sifat. Pag iyanun al-khushu' fi salat. Amin lang sin Allah alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ay indahing tuwi habang nga sabab nagparuntungan in mga sila beriman makadawhat sin karayawan tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasabab tu sin sifat in kaaunan nila bang sila tumunay na sin sambahayang iyaun sila halawm sin kakhusyu kabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy lang sin mga ulama di matay mainsambayang sin hambuok tao
Simambahayang bang wayroon doon si masalta in khusyu' kabuga halawm sin pangatayan niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yung pagtawa ko ng khusyu' ini, in pagtawa ko ng khusyu' amuna in pagmabuga fa Allah ta'ala hakalagguan sin Allah ta'ala hakamahatinggian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nimbar iman bang siya sumud na palawm sin sambahayang subay sumarta doon halawman niya in kabuga patuhan niya Rabbul Alamin. Long sin Allah alladhina hum fi salatihim khashi'un. Iyaun kaniya in kabuga patuhan niya Rabbul Alamin. Hapag tunay niya sin ibadat amu hindi akan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapag tunay niya sin amal manahut maaslag amu hindi akan kanya sin Allah. Na iyaun kaniya in kabuga patuhan niya. Hangkan in mga sila timunay sindakan sin Allah biya na sin sambahayang yaun doon si masalta in kabuga niya patuhar Rabbul Alamin na in mga sila ini mga palanguan sin kami hapag agama madawhat nila in sa laggo na tutungbasan ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Suriya pagtawa ko ng khusyu' mga bariman, mga myulla sin Allah subhanahu wa ta'ala. Awon mga parakala hindu sin mga ulama. Biyata sin mga ulama hasupaya madawhat sin tiap-tiap muslim. Timutunay sindakan sin Allah. Biya na sin sambahayang hasupaya madawhat niya in pagtawa kung khusyu' halawm sin daghal niya, halawm sin pangatayan niya, karena bang wayroon doon in khusyu' halawm sin atay niya hawakto siya simod palawman si sambahayang di matay ma sin Allah ta'ala sambahayang niya. Jari niya jari kita Hindu ang sin mga ulama hasupaya madawhat sin kita nyo in pagtawa kung khusyu'. Panagnaan, Hindu sin mga ulama hasupaya mahasil sin mu'min in pag-iyanun kabuga fa Allah ta'ala al-khawfu min 'azamati Allah subhanahu wa ta'ala muna ay yatadhakkara al-mu'min athna' as-salah أنه بين يدي رحمة الله سبحانه وتعالى. أيتذكر المؤمن سبين كأونا سنبر إيمان حوقت سيسمودنا palawman si sambahayang. Hawakto siya tumunay na sin sambahayang subay niya kaingatan sin insiya iyaun siya halawman sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ini mga myulla sin Allah laung sin mga ulama bang in kaunan sin mga sila bariman hawakto sila himulog takbir simud na palawman si sambahayang. Kaya iingatan sin sila, sin siya bang siyayaw na halawman si sambahayang, in siyayaw na halawm sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ini dumatung maun kanya in kabuga fa Allah. Diha ini kana naman niya in kabuga halawm sin jantung niya, di makasiha parugaing in pamikil niya. Karena yaun siya halawman
sin rahmat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hikarwa para kala, hikadawat sin bariman sin pagtawa kun khusyu', hawaktu siya magmunajat iba sin Tuhan ni Rabbul Alamin, hawaktu siya maghimatungan iba sin Tuhan ni Rabbul Alamin, subay maun doon hamang sila bariman. In ay yastash'ira fi qalbihi annaha qad takunu akhiru salatin yusalliha fi hayatih. Diha ini mga mula sin Allah. Bang ini in pananaman sin bariman. Bang ini in pananaman sin bariman, hawaktu siya tumunay sin sambahayan. Duma maglong sambong iwa sin Tuhan ni Rabbul Alamin. Bang in pananaman niya ron halaw man sin pangatayan niya. Sin isang bahayang amoy siyang bahayang niya yaon. Amo na yaon in kahinapusan sang bahayang hakabuhi niya. Na diha ini mga mula sin Allah. Landu tuod maparayaw niya in pagtunay niya sin sambahayang yaon. Landu tuod parayaw niya in pagtunay niya sin sambahayang karna in pananaman ni adakala amunayaon in kahinapusan sambahayang hikatunay niya haluka hakabuhi niya. Hakahinapusan sin kabuhi niya. Dengan sebab yan lang sin mga ulama bang bihayan inhantangan sin bariman. Bang bihayan inhantangan sin bariman amuin kana naman niya halom sin bigi jantung niya. Ayon sa kaula-ula amo na yaon in kahinapusan sambahayang masambahayang niya kabuhi niya. Di na siya makasambahayang magbalik mapua si sambahayang yaon. Diha ini ilang sin mga ulama na dumatong maun kanya in pagtawa kun khusyu' kabuka fa Allahu subhanahu wa ta'ala amun may nang sabab dumayaw in pagtunay niya sin sambahayang. Ini kato hikadawhat sin bariman sin khusyu' kabuka fa Allahu subhanahu wa ta'ala ay yakuna فكرك خاليا تماما من مشاغل الدنيا سواء كانت المشاغل حسية أو مشاغل معنوية. ولهذا نهى الدين الإسلامي عن الإتيان إلى الصلاة وأنت مسرع بل لابد وأن تكون هادئ الفكر والروح. ونهى أيضا على أن تكون تاركا لطعام تشتهيه أو حاقنا بمعنى حابسا للبول أو حاقبا بمعنى غائط. Dihaini law sin mga ulama subay inhinang sin mga bariman hawaktu siya tumunay si sambahay nga supaya madawhat niya mahasil niya in khusyu' kabuka fa Allah subay imbar iman bang siya sumud na palaw man si sambahayang in pamikil niya guwa hati niya wayroon pamikil niya doon halaw sin pikilan niya amuin parakala sin dunya ay bimana subay salamat in pikilan niya ding haparakala pakaradyaan pagdunya. Ay sibo da in pakaradyaan atin niya amo in pagdunya yan. Hisiya atin niya amo in matampal ataw kan ma'nawiya bukun matampal. Subay in pikilan niya hawak tuyaon lan niya pun niya in pamikil niya ding haparakala sin dunya. Lan niya pun niya in pamikil niya ding hakatan amuin aung parsugpatan niya papagdunya. Di nga sabab yan, liangan sin agama Islam in
manusia in Muslim beriman in bang siya maun tumunay si sambahayang sumambahayang hatiin siya nag-uus-us. Biyasin magjato pagkakitaan kitan niyo. Bang siya to pa nag-ail, hawak to man diungog niya na imam bilal nagkamat, na magtuwi mag-us-us, aunwak to sa putuhon impag-ail. Aunwak to pagkakitaan kitan niyo, dumakan ding halawang si masjid, matupauhan, hasupay sa jama kaabo simpanag na rakaat. Na in mga bariman mula sin Allah, liyangan kato sin syara. Kerna mayta. Bangkaw di marakan, imuus-us. Hawak to kau humulog sin takbiratul ihram, na in pikilan mo, wayroon doon, si masalta. In khusyu wayroon doon si masalta sabmayta, in halaw man sin pikilan mo, in bangman ka makaabos sin rakaat nag-uus-us ka. So in mga ini, liyangan ini, sin aga masin kita. Hasupaya, madawhat sin beriman in khusyu, subay di siya mag-us-us, at niya subay doon siya halaw sin kahanong. Demikian, amuin mga manusia, hiya habdi. Iyaon na, in kakaon kikita niya, di siya kumaon. May nang yato sabab sin hikalawa, sin khusyu, halawm sin atay niya. Hangkan law sin Nabi alayhi salatu wassalam, kama rawahu al-Imam Muslim, min hadithi Aisha radiyallahu anha, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لو النبي عليه الصلاة والسلام أيوكو سمن بحيا بان يأون يألبمو إن ككون يا عبدي كو نكسالت إساب دمتون إن pagkaon. Jari niya nagsabtan, nagkamatin Bilal. Suriha ini liyangan sin syara, liyangan sin Nabi alayhi salatu wasalam, in tumunay ka sin sambahayang makad ko matos mambayang mayta. Sabab in pikilan mo, in pamikil mo, di tumutog. Maun papagsambahayang mo. In atay mo yato siya hakakaon. Demikian bangkaw iihi, atawakan iintaw. Liyangan da isab sin akama sin kita, sumambahayang kau halawm ini kau iihi. Iban ini kau iintaw karna mayta, di mo mahasil in pagtawakon khusyu, doon halawman si sambahayang. Amuyat to mga miyula sin Allah Ta'ala, indeng ha mga sabab, ikadawat sin bariman, sin khusyu pag iyanon, halawman si sambahayang. Inikarwa, sifat sin mga bariman amoy siyusoy kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya. Suratul Mu'minun, amuin makadawhat sin sa laggo na. Tutungbasan dahil ha Allah ta'ala, in sifat sin sila, siyabu sin Allah, والذين هم عن اللغو معرضون الإعراض عن الباطل من قول أو فعل. نريهيني من ميولا شين الله سبحانه وتعالى بيت أن كتن يسمهاتنجي الله إن مغسل بر إيمان متن فالله تعالى إن دين حابا صفات نيلا imaanib, limalayo deng hakabtangan himumungan lukat lambing. Imaanib, limalayo deng himumungan amuin wayrun mahasil niya karayawan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Lawsin Allah, walladhina hum anil lagwi mu'radun. Sifat sin mga bariman, limalayo ding halukat lambing.
Limalayo ding hapagdara wisara. Limalayo ding hapagtumbi. Limalayo ding ha uno-uno na kabtangan gumwa ding harila niya hikalabtik sindila niya. Amuin wairun makawa niya karayawan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab yang law sin Nabi alaihi salatu wassalam. كما رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بنت عشان الرسول صلى الله عليه وسلم لونا من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لو النبي عليه الصلاة والسلام إن ريو إنك إسلام سننبوك تعو ريو كإسلام سننبوك تعو muna in mga manusia titinggalan nila in pakaradyaan wayroon mahasil nila karayawan. Titinggalan nila in mga himumungan wayroon karayawan makawaan nila roon. Amuna in mga manusia di magpanudso sin pakaradyaan parakala bukon na parakala niya. Di manudsod pahinang bukon na hinang niya. Di manudsod paparakala wayroon pang lamud-lamud niya. Di nga sabab yan, hasabab sin pag-anib nila, himumungan lukat lambing, hasabab sin pag-anib nila, hapakaradyan wayroon na bukod na parakala nila, na makadawhat sila ini sin sa laggo na tutungbasan ding ha Allah Ta'ala. Karena janji sin Allah. Angkan ini mga myula sin Allah. Subaytud upian sin tiap-tiap Muslim. Nag-iiman fa Allah. In mga sifat ini. Busun. Sin mga sila beriman. Muslim fa Allah Ta'ala. Paragbusun haanggaw ta'baran nila. Piilan nila. In mga sifat ini. Hasupaya makawa nila. In sa lago-lago na dirihin ang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bariman, walladhina hum anil lagwi mu'aridun. Sipat hikarwa sin mga bariman, imaanib, daing hakabtangan lukat lambing. Ikatu sifat sin mga bariman, beta sin Allah, hasuratul mu'minun, hamuna in tazkiyatun nafs. Tazkiyatu an-nafs والمال. In mga ini, karya sila si manusia. O doktor in manusia, bang biyusan na sin Allah Ta'ala pangalta, kalupahan niya na impag tunay sin haq, sin alta niya. O waktu in manusia, di mo nakasuukan, bang sa biyusan sin Allah Ta'ala pangalta. Kaya kumila sin Allah, in sifat sin beriman, mattan fa Allah Ta'ala, walladhina hum lizzakati fa'ilun. Deng hamang sifat sin mattan beriman, fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang sila binusan sin Allah Ta'ala pangalta. Uno, in paghinangon nila alta nila, pagtunay nila in zakat sin pangalta nila. Dengan mga sifat nila, walladhina hum lizzakati fa'ilun. Pagsusihon nila, ingin hawabaran nila rin hakaiskot. Susihon nila, ingin hawabaran nila, deng hakakuripot, sabmayta. Nabiyabaytaan sila sin mahatinggi Allah. Sin, in mga sila manusia, makusog magsarak ka. In mga sila manusia, Yusus nila ingin hawa nila rin nga kaiskot. Sila natulong sin Allah in mga manusia nagdapa-dapa sin karayawan. Ang kanlong sin Allah ayat niya hafarman sin Allah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun.
tazkiyatun nafs, day nga kaiskot, long sin Allah siyo ini biuklasan niya yung ginhawabaran niya rin kaiskot. Sabi, manus siya sambil bukod sa jatin niya pagkayaman sa pag-ikutan niya, mismo rin hawabaran niya. Habang lang sin Allah biuklasan niya yung ginhawabaran niya, day nga kaiskot, faulaika humul muflihun. Na sila na tulong sin Allah Ta'ala in mga manusya nagkasanangan, nagdapa-dapa na sin karayawan. Hangkan in sipat si mga bariman, walladhina hum lizzakati fa'ilun. Ipagtunay nila in zakat sin pangalta nila mattu patag mustahak kaniya. Karena may tain mga sila magsususi singgin ang obaran nila, unubay nakikan nila sin Allah. Alam sin Quran, Surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kitaan niyo ba mga mila sin Allah subhanahu wa ta'ala? Kitaan niyo mga bariman in mga sila amuin nagsusi singgin hawabaran nila. Yusi in pangalta nila, tiyunay nila pa mga sila barhajat. Unin agishin Allah, qad aflaha man zakkaha. Nagparuntungan na in hisiusyuna. In tiyunay nila, in zakat sin pangalta nila, matu pa mga sila barhajat. Nagparuntungan na in mga sila, siyusi nila, ingin hawabaran nila, dahil nga kaiskot. Nagdapa-dapa na sing karayawan, in mga tawini, mga mula sin Allah Ta'ala. Hangkan, subay ini upihan sin mga nagiiman fa Allah, in sipat ini amin piyag sifat, sin mga sila ummat na kauna. Karena bang ini, nahinang sin mga sila bariman, na paragbusakin hawabaran nila, tanto-tanto mga mula sin Allah. Madawhat nila isa lago-lago na dirihilan dengan Allah amun iya angan singkatan manusia. Ikaw pat sipat sin mga bariman amun siyabot sin Allah, siyusikato sin Allah, halom sin Quran na suratul mu'minun, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Sipat sin mga bariman, subay tuod hamparuhon sin bariman, hifdhul faraj. Amuna ini indeng hamang hambuk tiranan, kamatauran sin mga manusia. May nang sabi kasud nila palom sin narka sin Allah. Iba ni kadawat nila sin bungsi sin Allah. Bang nila wala piyalihala in aurat nila. Hifadhul faraj. Labi luman hazaman natu ina mga mila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman natu ini, bang kau gumawa na halom sin pamaybay mo, makakita na kau sin indigenous wal na. Makakita na kau sin indigenous way sapot hakin hawabar. Hangkan subay tuod imbar iman nagmamabuka fa Allah Ta'ala palihalaun niyan aurat niya. Hasupaya di siya hikatilakbo sin Allah palom sin apinar ka jahannam. Karena law sin Nabi alaihi salatu wassalam dua parakala kamaumuhan mahinang sabab amuna in kiyasusin manus palom sin narka. Amuna in dila niya iba sin aurat niya. Bang niya wala piyalihala marayo. In mga sila bariman matan fa Allah, piya palihala nila in aurat nila. Di nila hipagkatto, pawala hiyalal kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in mga sila bariman, piya palihala nila in aurat nila,
doon ha mga kaasawahan nila, amuin tiyukot kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pa mga ipon, amuin sila yung tagmilik kaniya. Karena amu yatuin hiyaros kanila sin Allah, pangukuran nila di hadunya. Adapun inwala tiyukot kanila sin Allah ta'ala pangukuran, na limalayo in mga sila bariman. Imaanib in mga sila bariman. Karena mayta, law sin Allah, faman ibtaga wara'a dhalika faulaika humul adun. Isyosyo amo in mga manusya nang liulakad na hahudod ahad. Amo in tiyukot kanila sin Allah ta'ala. Himi nang sila sin parakala pag zina. Nang zina, himi nang sin parakala zina amin wala tiyukot kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na nakakuha na sila day ngahad amin tiyukot kanila sin Tuhan nila Rabbul Alamin. Na in mga sila ini mga bariman kabinsanaan dakula in mahasil nila day nga Tuhan na to Rabbul Alamin. Hangkan in bariman subay niya tuol hamparuhon marayaw in aurat niya. Tabunan niya in aurat niya, palihalaon niya. Di niya hipakita. Pamano siya? Di niya bukisan. Pahyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamukun niya kahalal. Di niya bukisan. Mamanaw pa na umaun pa mayran in aurat niya, biyo bukisan niya. In bariman mga miyula sin Allah. In sipat nila mang gumawa na halawm sin pamaybay nila. Tiya palihala nila in aurat nila. Tiya tabunan nila in aurat nila. Ang kanya kumyula sin Allah subhanahu wa ta'ala. Man kumabaya madawhat mo in ulong ibang rida sin Allah. Iban sin madawhat mo in jandi sin Allah ta'ala. Ang mga sila mu'min na pagsipat ka sin sipat amo in pagsipat sin mga sila ummat na kauna. Pagsipat ka sin sifat amo in pagsipat sin mga sila kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muna in pagpalihala sin aurat. Palihala in aurat mo ya kamila sin Allah. Labi luba na in mga sila kababaihan. Tabunin nyo, in buhok nyo, in aurat nyo, ayaw nyo bukisi. Pahyaram kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mga mula sin Allah ta'ala, bang wala piyalihala si manusya. Labi luba, in mga nagugulal muslim, in aurat niya na amuna ini indeng ha mga sabab. Itilakbo siya sin Allah ta'ala palom sin apinarka jannah. Ini kalima sifat sin mga sila bariman. Amo in subay tuod ipagsipat sin mu'min fa Allah ta'ala. Ipagsipat sin muslim. Halugay sin kabuhi niya riha dunya. Amuna in sifat al-amanah. Ada'ul amanah. Amilong sin Allah ta'ala halom sin Quran. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Diha ini mga palanguan si kami pag-agama amupaka inwala nakapahil-pahil kaniya. In mga sila tau awam. In mga sila wayroon panghati. Agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun, aundeng kaibanan, mga manusia biyusan sin Allah ta'ala panghati akama, na gaan nila in pagtunay sin amanat. Gaan nila in pagtunay sin amana, amuin sa laggo na sifat, sa rayaw na sifat sin mga sila bariman, siyusyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin.
aun mga manusia biyusan sin Allah panghati agama. Sumagawa yus yan niya nilain panghati biyus ka nila sin Allah Ta'ala. Yusan nila in panghati nila maun pamanglong iha manusia paran kasawo ini kabuntulan. Yusan nila in panghati nila maun pahikalilong ha manusia sin pag-agama nila. Ya kumula sin Allah in pagtunay sin amanat, ang impiyag amanat sin Allah Ta'ala, daying ini, ang mga salingkat-lingkat na sipat sin bariman, amoy suway paragbususin kita, labi luba na, in kita Muslim, amuin, naggugulal Muslim fa Allah Ta'ala. Sabmay ta mga bariman, bang nato, yaman hamanin amanat sin Tuhan nato Rabbul Alamin. Way nato siya tiyunay, na adakala makalamot kita nyo rin hamanga sila. Manusia amuin, tiyataka masin Allah Ta'ala kanilain, bi sin apinar ka jahannam. Hangkan lang sin mga ulama, abun nato ulong nga in, pamahil-pahili, sin amana. In di mo hitunahin amana sin Allah Ta'ala in inilong niya pangilahan sin imano siya yan yung kanya halawm sin pangatayan niya in sipat sin mga sila munafiqun. Karena hindi pagtunay sin amanat in inideng ha mga sipat sin mga sila munafiq. Amuin lang sin Nabi alayhi salatu wassalam hadith hi Abi Hurairah riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Pangilahan sin mga sila munafiq. Law sin Nabi alayhi salatu wassalam ayatul munafiq 3. In sipat lang sin mga munafiq. Pangilahan kanila 2. Panagna lang idha haddatha kadhab. Wa idha wa'ada akhlaf. Wa idha tumina khan. Ang kanya kumula sin Allah, tunayanin amanat, pag-amanat kay mo sin Tuhan. Family mo, amanat yan kay mo sin Allah Ta'ala. Anak, asawa mo, amanat yan kay mo sin Allah Ta'ala. Kawas abuse kay mo sin Allah, inyan amanat kay mo sin Allah. Hangkan tunayan, tuunin amanat, uno na amanat, pag-amanat kay mo sin Tuhan Rabbul Alamin. Damikian amanat, pag-amanat kay mo sin manusia. Tunayan. Karena bang wala tunay na ingata Yakob kaulungan sin Allah Ta'ala law sin Nabi alayhi salatu wassalam indeng hama nga sipat lang nga sin munafiq pangilahan kanila 2 idha haddatha kadhab in mga sila munafiq bang maghimumungan mamisarahan in bisar nila puting alam sin hanggatos kasyamang tagsiyam iban tunga puting katan. Demikian bang sila jumanji wa idha akhlafa o wa idha wa'ada akhlaf. Bang jumanji di magpanunay janji. Iniin pangilan sin mga munafiq. Di magpanunay janji. Hangkan bang unin kaya janji mo. Fa Allah Ta'ala tunayan. Bang unin kaya janji mo pamano siya tunayan. Karena bang muyatu wala tunay. Ini tanda lang sin mga sila ulama aun nifaq halom sin pangatayan si manusia yan. Iman ding ha mga sipat si mga sila munafik. Wa idha tumina khan. Bang mo piyag amanatan. Biyutangan mo na kaalta piyag amanat mo kanya atawakan uno na piyamin mo kanya. Na di niya hipagtunay. In amanat yatto. Na ini mga mula sin Allah Ta'ala. Kabinsanaan ha mga sila manusia. Nagsisipat sipat ini. Amun di nila hipagtunay in amanat kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bariman, kaya napos ang sipat si mga bariman, siyusikato tanyo sin Allah, law sin Allah ta'ala walladhinam ala salawati mihafidhun. Sipat sin mga bariman, subay upihal sin kita, Muslim nag-iman fa Allah,
amo na in pagpalihala sin sambahayang. Ay hati niya mga mula sin Allah Ta'ala subay na to palihalaon hamparhon in parakala sambahayang. Ayaw pahil-pahila in pagtunay kaniya. Tunayan hawak to niya. Ayaw tinggal in sambahayang. Tunayan in mga karukun-rukunan halaw man si sambahayang. Tunayan in mga wajiban halaw man si sambahayang. Karena in pagpalihala si sambahayang mga mula sin Allah, amo na ini indeng ha mga salagu-lagu sabab ikadawat sin beriman sin ulong ibandila sin Allah subhanahu wa ta'ala. May nang sabab hika dawat sin manusia sin ulong iban rahmat sin Allah bangya pialihala insan bahayang. Demikian hikasan ng manusia diha dunya labi luwa na hadlaw akhirah. Jadi niya mga palangwan si kami hapag-agama. Uno ba indirilan sin Tuhan na to Rabbul Alamin ha mga manusia nagsipat sin sipat nasabot na tuhain doon. Na indirilan kanila sin Tuhan Rabbul Alamin amo na iaangan-angan singkatan manusia sibudahi muslim iban ni kafir. Sibudahi muslim iban ni kafir imaangan-angan kanya. Amo na insulka sin Allah ang kanlang sin Allah ulaika humul warithun na sila na yato in yagwarisan sin Allah Ta'ala sin uno alladhina yarithuna al-firdausa la'alahum fiha khalidun. In mga manusia amo in yamparon niya pialihalaan niya in sifat ini piaragbus niya hakin hawabaran niya tiyunay niya na lang sin Allah Ta'ala indirilang kanila sin Tuhan na to Rabbul Alamin mga mula sin Allah amo na in sa taas na sulga iaangan-angan singkatan manusia. In Christian, imaangan ang si sulga. Na hirihil in sin Allah Ta'ala in sulga firdaus sa taas na sulga pa mga sila manusia. Nagparagbos, nagsipat sin unum sipat tasabot takain niya. Sarta lang sin Allah Ta'ala hum fiha khalidun. In mga sila amuin nang anggaw tayo sin sipat yato nagparagbo sa sipat yato na lang sin Allah Ta'ala in mga sila yato salama-lama na alawm sin sulga firdaus ala dito sila maghula salama-lama amu in iaangan-angan singkatan beriman angkan mga mula sin Allah Ta'ala bangkitan yung mabaya makasud palawm sin sulga firdaus ala salta kumakkal kita nyo halawman niya salama-lama na paragbuson na to sadya in sipat tasabot na to kaina ang gautaan na to sadya in sipat tasabot na to kaina amin syusyoy kato tanyo sintuhan na to Rabbul Alamin hasuratul mu'minun amin lang sin Allah Ta'ala halam sin Quran qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس hum fiha khalidun bang nato yatto mga kaulungan sin Allah Ta'ala na paragbus akin hawabara sin kitanyo in sifat in siyusikato tanyo sin Allah Ta'ala sifat sin mga sila mu'min muram insyaallah Ta'ala madawhat nato in sa taas na sulga amun sulga firdaus ala salta salama-lama kitanyo doon halaw man niya pakakkalon sin Allah Ta'ala mura-murahan mga bariman palangwan na muhakam Islam ini
kaanggaw taan nato in mga sifat yatto salta maparagbos nato siya hakin hawa para singkitan niyo iban hikapang hindo nato pa mga sila kaibanan amun wala na kaingat sin sifat yatto iban mahinang sabab atin niya hikadawat nato sin sulga sin Allah Ta'ala murah-murahan pagbarakato sin Allah Ta'ala in kahoy nato diha dunya iban murah-murahan madawat nato in sulga firdaus ala idil kato tanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hadlaw akhira insyaallah subhanahu wa ta'ala mahuli bang aun mga himumunga sing kami wala kimugdan inyat to deng hamanga kalam sing pag-iman ataw kan kakulang sing panghati sing kami na bang aun kimugdan inyat to deng hatawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala putun nato in marayaw adapun in wala kimugdan ayaw nato putun insyaallah ta'ala pagayon nato dua fa Allah in bang mang kita nyo tawfiq kan hidayat sin Allah salta patutukon niya kita nyo halawm hidayat niya iban halawm tawfiq niya iban pakusukon niya kita nyo amun tumunay himinang sindaakan niya lumayo deng halyangan niya iban ini tawfiqan niya kita nyo maganggaw ta sin sifat sin mga sila bariman hasupaya madawhat na to in sulga firdaus ala amun pasurong kita sin Allah kumakkal halawman niya murah-murahan patubtubo na mo narito nagbarakat sin Allah Ta'ala in kahoy na to diha dunya maulin niya pamaid kami halapal kasila sa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.